Bajka je književna vrsta namijenjena prvenstveno djeci, kod koje se čudesno i nadprirodno isprepliče sa stvarnošću. Bajke uvijek imaju jasno karakternu podjelu likova na dobre i loše, podjelu između dobrog i zla i kao takve žive već stotinama godina u svijetu naših djetinjstava. Bajke su priče široko ukorijenjene u nasleđima naroda. Na prijelazu iz 18. i 19. stoljeća mnogi autori, uključujući braću Grimm i Hansa Christiana Andersena, zapisuju bajke i objavljuju ih u formi knjiga. Ipak, ove bajke imaju samo temeljne sličnosti sa bajkama kakve i danas poznajemo. Ne zaboravimo da u doba kada su nastajale, Evropa je bila u mračnom dobu gdje je život običnih ljudi bio mizeran, oskudan i težak. Svaka bajka ima reference sa dešavanjima iz tog doba. Većina protagonista su bez jednog ili oba roditelja, živi u velikoj neimaštini, kraljice su podle i željne krvi, prinčevi otimaju umrle, šume su pune vukova, vještice mnogih demoniziranih bića. U takvom okruženju prve bajke nisu često ni imale sretni završetak. Snjeguljica je jedna od rijetkih koja se uspjela usrećiti, ali ako uzmemo sve detalje njene priče, vidjet ćemo da kraj i nije toliko sretan. Da se vratimo na samo prenošenje zapisane bajke. Otkad su prvi put objavljene, početkom 19. stoljeća, bajke braće Grimm su odmah za nekoliko godina doživjeli prvo uljepšano izdanje. Kako je vrijeme prolazilo, zbog zahtjeva izdavača knjiga, bajke su konstantno uljepšavane, a one koje su imale nesrećan kraj izbacivane su iz daljih izdanja. Tako da od oko prvih 150 bajki braće Grimm imamo 50-ak koji se i danas objavljuju. Još jedno poglavlje u uljepšavanju bajki desilo se iz ruku Walta Disneya, koji nam je predstavio većinu bajki kakve i danas znamo. U narednih nekoliko minuta ćemo ukratko opisati razlike između Disneyevskih i izvornih bajki. Krenimo od Pepeljuge. Pepeljuga je lik koji živi težak život u sjeni svojih polusestara. Nakon što čarolijom dobija priliku da posjeti kraljevski bal, u nju se zaljubljuje princ. Na balu joj ostaje cipela koju princ nosi po kraljevstvu i pokušava da pronađe Pepeljugu. Nalazi je, vjenča se sa njom, dok su se dvije polusestre udale za druge vladare. U originalnoj verziji braće Grimm ne postoji vila. Pepeljuga se svaki dan moli na grobu svoje prave majke, dok jednu noć ne pronalazi čarobnu haljinu kod groba. Cipelu je u originalnoj verziji princ zalijepio ljepilom, tako da je morala ostati na dvorcu. Traženje Pepeljuge je bilo puno krvavije. Prva polusestra je na nagovor majke odsjekla prste da bi mogla obući cipelu. Prevaru primjećuju ptice koje obavještavaju princa. Druga sestra je pak odsjekla petu da bi mogla obući cipelu, ali i njenu prevaru uočavaju ptice. Na vjenčanje Pepeljuga poziva svoje polusestre i tu se saznaje za njihove prevare. Kažnjavaju ih ptice kljucajući im oči dok nisu slijepile. Prognane su u mali grad gdje su živjele od milostinje. Ivica i Marica. U široko poznatoj verziji Ivice i Marice ovo dvoje djece izgubljeno u šumi te pronalaze put do čokoladne kuće koja pripada zloj vještici. Vještica zarobi djecu pa ih priprema da ih pojede. Ivica i Marica pronalaze izlaz iz ove situacije, bacaju vješticu u vatru i bježe. Uvod u priču je sam po sebi strašan. Porodica u kojoj žive Ivica i Marica je toliko siromašna da ne mogu prehraniti djecu. Otac, na nagovor maćehe djece, odvodi Ivicu i Maricu u šumu te ih namjerava ostaviti. Djeca se vraćaju kući prvi put, ali drugi put zalutaju u šumi. U ranoj francuskoj verziji ove bajke, koja se zvala Izgubljena djeca, umjesto vještice postoji vrag. Vrag ostavlja djecu u životu nekoliko mjeseci da se dobro ugoje i da ih pojede sa svojom ženom.
Opakog vraga djeca prevari, slično kao u priču o Ivici Marici, ali prevare im ne uspijeva. Tada vrag hoće da stavi jedno od njih dvoje na spravu za sječenje drva da bi iskrvarilo. Djeca se pretvaraju da ne znaju kako se popeti, te im pokazuje vragova žena. Dok leži na spravi, djeca ju presjecaju vrat i bježe. Snjeguljica i 7 patuljaka. U Disneyevoj verziji kraljica od lovca traži da ubije Snjeguljicu jer je ljepša od nje i kao dokaz da donese njeno srce. Kako lovac nije imao snage da je ubije, kraljici podvaljuje srce životinje vepra. Kraljica se pretvara u prodavačicu i daje Snjeguljici prvo povez oko struka, a potom i otrovnu jabuku. Snjeguljica nakon pojedene jabuke umire. Patuljci je ne žele sahraniti, nego je stavljaju u stakleni kovčeg. Tako je pronalazi princ, poljubi, oživi i odvede je u dvorac. U originalnoj verziji kraljica je tražila Snjeguljicinu jetru i pluća kako bi ih servirala i pojela za večeru. Također, u originalu Snjeguljica se budi nakon što je prinčev konj baca na putu do dvorca. Ne postoji čarobni poljubac, a šta je princ planirao sa mrtvim tijelom djevojke prelazi u domen nekrofilije. U Grimovoj verziji kraljica je na kraju prisiljena da do smrti pleše u vrućim gvozdenim cipelama. To je inače čest motiv u srednjovjekovnim pričama, kazna za smrt plesom i u stvari oblačenje žrtve u zagrijane gvozdene cipele. Crvenkapica. Većini je poznat kraj ove bajke u kojoj Crvenkapica spašava šumar ili lovac koji ubija opakog vuka. Originalna verzija bajke o Crvenkapici nema tako lijep kraj. U originalnoj verziji Crvenkapica je mala, dobro odgojena djevojčica koja pita vuka za put prema bakinoj kući, nakon što se izgubila u šumi. Djevojčica prihvata vukov savjet i biva pojedena. I čiča miča gotova priča. Nema šumara, nema lovca, nema bake, samo debeli nahranjeni vuk i mrtva Crvenkapica. Moralna poruka ove priče bila je da se ne prihvataju savjeti od nepoznatih osoba. Čarobni frulaš. U priči o čarobnom frulašu u selu se pojavljuje najezda miševa. U selo dolazi frulaš i nudi stanovnicima sela da ih oslobodi ovih štetočina. Seljani pristaju frulašu dati veliku sumu novca ukoliko isrebi miševe iz grada. On svira na svojoj čarobnoj fruli, dok miševi općinjeno prate zvuk te ih tako izvodi iz sela. Po povratku, seljani nisu željeli isplatiti frulašu novce koje su obećali. Tada on odlučuje da iz sela izvede djecu i zatvori ih u pećinu. U modernoj varijanti bajke, nakon što stanovnici sela isplate svoj dug, frulaš vraća djecu u selo. U jezivijoj izvornoj verziji, frulaš odvodi djecu do rijeke gdje se svi utapaju, osim tromog dječaka koji nije mogao držati korak sa ostalima. Neki od naučnika tvrde da ova bajka ima konotaciju pedofilije. Djevojka bez ruku. Ova bajka uglavnom je izbačena iz svih novih izdanja, jer je najublaženija verzija strašna i morbidna. U novijem izdanju bajke, vrag nudi siromašnom čovjeku veliko bogatstvo, a u zamjenu traži da mu se da ono što je iza njegovog mlina. Siromah, misleći da je to stablo jabuke, pristaje. Iza mlina je zapravo bila ćerka siromašnog mlinara. Vrag pokušava odvesti djevojku, ali ne može jer je djevojka čista i neokaljana. Tada on prijeti da će odvesti njenog oca ukoliko djevojka ne dozvoli ocu da joj odsječe ruke. Nakon što djevojka pristaje, otac to čini. Iako ova verzija bajke nije naročito lijepa, malo je gora u nekim ranijim varijantama u kojima djevojka odsjeca sebi ruke, da bi se učinila ružnom bratu koji pokušava da je siluje. U drugoj, ranijoj verziji, otac joj odsječe ruke nakon što djevojka odbija spolni odnos sa njim.
Kao što smo na početku rekli, sve bajke su nastajale u narodnim predanjima i vezane su sa stvarnim životom. Mašta žitelja srednjovjekovne Evrope nije bila predaleko od njihovih stvarnih života. Likovi iz bajke i njihove sudbine su dio tradicije i kao takve davale su nauk, smjernice i moralne principe za ljude i djecu koji su ih slušali. Ako vam se sviđa sadržaj ponoćnih priča, iskoristite vrijeme da ih promovišete i raširite. Komentarišite i ostavljate preporuke za budući sadržaj.